Għanamlu, li mant il-nies hawnhekk għan jieħdu erba postijiet tajjeb u inti trid tqabbilhom fuq dil-melodija. Eżempju, kelli waħda minn taqali kienet bel il-qarabali. Kelli oħra jim il-mosta kienet ardita teċkemmi tosta. Inti dejjem titqabbel mal-post. Tajjeb? Minn fejn tkun hi. Minn fejn tkun hi, eżatt, u dejjem ditfajla. Mela, tuni erba postijiet. San Ġiljan, San Ġiljan iktar. Aj maħej. Għal-ormi naqra jibs. Insejna nejdulek li irrit ikun kollox tajba fuq il-television. Iż-żurri! Żurri! Tarxin helwa. Mela. Rodni, sinjuri, naraw jirnexxilux. Tlaqna, xin tħossok komdu nitilqu. Kelli waħda minn San Ġiljan, kont tellajta fuq is-sufan. Ej, waħda! Kelli waħda minn ħal-qormi, kienet tilbis li l-uniformi. Ej! Kelli waħda minn Żurri, ma tejjaqat nibqgħu barra taż-żerni. Kont mortal kurri. Infatti mbagħad darba minnhom kaqba ħafna ħtriq. Kelli waħda minn ħal tarxin, sbieħ daqsa qatt ma rajt imkien. Sinjuri! U l-sforz li kienu notfa wkoll. Bek dejt nislu. Taħal ormi Meta speċjalment. xi darba tiltaqgħu miegħu fit-triq għadu jagħmilkom il-verżjoni pastaża. Daw kif tħamru li